بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لوبتي يمها أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميدكي هجري سنة بارا محرم سالستك سالس حتى جولاي دهاس فانسويس مي عموما مي سلسلة درسته كوري جندري ديوان درس عموما كوري لبوغا مي فوتوغا شرح فشم كوتم كوري جنگس سوارنه بلوغ المرام مي فوتوغا تعارفك مي فايليو بيكم بيفلنتو اگتم ابن حجر رحمه الله اكالي غفانا به تعارفين عموما جنس سوارنه وفن تاريخ هذه هما يهمه ليو بيفتا ميهوريها تجي كورو تعرف همي هذا هو تبيفون هيسا كفوار ميدا من فشاني كتاب الجامع ميفوي إن شاء الله يفوقا إما فرتم حديث أو ميري نيتو مسيح برا كتاب الجامع ميفوتكي مي بلوغ المرام مي فتو وتريغا ميهمينه اتري فتو وتري كتاب الجامع مني هما مي فتوغا شامل وگه ميدني ادبو تكا گوله حديث تا هما ادبو ادها مهمه اگو من گاتي ماگه ميهونا ميونا گمنتوغا مجا بيناوا حديث تكا زهدو ادي وراوركموغا گوله حديث تكا ريبتي اخلاق هيا گولگندا حديث تا ادها مهمه مي ذكر تكا دعاء تكا قولي حديث تا مي فتوغا مؤلف رحمه الله ذكر خرافة فاوني اما اقوم منجي كنتكا مي قولي عام حكوم تكا خلافة مي فتوغا بيان مي قربني ادب تكا نوتا عامكم اقوم منجي تريغ ميون نريبتي اخلاق تكا قولي حديث تا اما ما يغنو قتگا ها بابكم مي فايب بحالي فموني او كوني ذكر كل فدام ادبوتا مي غاتيماغ كولوما به بايا ادي هما هم زهدا وراوريكما غولي بابو ادي ريوتي اخلاق غولي فموا بابا ادي ايغي تورم ذكرا دعاتك غولي بابا اما فرتمانونا ادبوتك مي غولي بابا او مفشني اما ادبو تك بلالا مفرط معمهنگا ادبو تكي كوبات ادبو تك بلالا فيكم غوانما دي بياكن ابا بهگنده اهم فرطم بايكي الله سبحانه وتعالى مدوغا ميونن ادبو تا دم ميونن ادبو تكي اگومن ايكا كوانكا دمدوغا ميونن غوليفاوا ادبو تا اما الله سبحانه وتعالى إنسان مدق من عذبته وتلقى مهمنني الله سبحانه وتعالى إنج بهورها أرقمن أداكرو هذا مهم الله سبحانه وتعالى متى كرم هذا مهم إينا إنج فوا حلال ود كنتتك حرام أقوم من دروم أنجا فوا كنتتكم إكباب إكهرمو ميكو تقص إترو الله سبحانه وتعالى أدا كود نجي حقوتك غوليفاوا أدبوتا إما الله سبحانه وتعالى غولدم هو إبس كاميغا أغومين إيا بون ولمو نوتا الله سبحانه وتعالى فافا كمغا بلا بلا دس كامر نوكورون مي الله سبحانه وتعالى أدا كورنجي حقوتك وتريغا هميني كانتتا هذه هم أي فافكي سيرا فاروغا ويسنوتا ميهون نفن غتوغا غوربي فاو كمغا وينمس اكنت تكا دروي ربكاتر ومي الله سبحانه وتعالى الايا دميتغاوا ودبو تريغا هيمني كنتتا دميونني اغومن اكا كوانيكا دمدوغا ميون ادبوتا هم الله سبحانه وتعالى ಗೆ ಅಳತೊಂಗ ಮೆದುಗ
mi gurifawa adabuta hem ege terega mihmerani agumenge khulgu mi riveti uluma gulumuge terega mihmene kantatta එහෙම අකුම්මෙන් එතරේක ආමොක්කොන් ඒ රිවිති කංකමුගා බෙලෙවේ කන්තත්තක්කී අරුමෙන් පොමුලේ කන්තත්තගා අදා මීස්තවගේ එතරේක ඒ එදෙබිගින් නුවා කන්තත්තක්කමුගා වඤ්ඤාම ඒ කන්තත්තකුන් දෝහෙරිගොමි අකුම්මෙන් ආමගෝ මීහුන්නා දෙතරේක මියොන්නා අදබෝ එතරේක හිමිනේ කන්තත්තකි එහෙම අකුම්මෙන් ඉස්ලාම් දීනුගා වර මතවිරි මා අදබුතකේ දස්කොද්දී ෆෝනි අකුම්මෙන් ආම දිරුමා ගුලේ ඒකි කන්තත්තකා ගෝවයින එහෙම එහෙන් දීන්තක ඛිලාෆා ඉස්ලාම් දීනුගා අවුමෙන්නා හුරිහා කමෙන් මුනි දස්කොද්දවා එහෙම අකුම්මෙන් කදාහාජා කුර්මා ගුලේ අදබුතවිස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි අවුමෙන් අංගවා දවා එහෙම කිතම්මේ පුරකමකම් ගා වේනමස් ඉස්ලාම් දීනුගේ මේ දිවෙති දීනුගේ තේරේගා huriha adabutaken arummenna miwani daskot debba ham egotan ekantaki arummenna rive tirangul kankam vejjam ekankama tarohib devegen wa kankamga islam bimga vegen medeni ham egotan ei nahi kuraba fa kantatakkamga wanyam ekantakum durwe rakkaterikama agummen islam dinuga anga afalani agummen adabutake balalafkam gawanama komme qaumek guys komme bayge terega shannane tafatu kantattake ehema eki zaman taka adabutaka mi kanten kam badalu wagin hemade e bayge terega me onna kantatta ehema kommen diveh rajyega puri zaman tago e bayin adabuta miharu mi zaman okum suraga khilafa so unnad ham egota ehin gamotaka berikam ga winamas egota mi kantatta mi onnani ehema ibnu usaymin rahimahullah ekene yufanu ebefula mi ginnafawa mi sharha koddewa fawa sharha koddumuga zikru kurawa fa ebawe mi e zamanuga emihunga terega mi bain aadaka taka khilafa fo ebain mi sahuta ema vidalani e zamanuga mistakun anghem veri emihunge ambidarin gowagen tantana kaandiyumaki ei war adabu kuda kamekkamuga agum mizamana balafkum gawanam ekantattaki waran aadayakum ka hen namas ibn usaymin rahimahullah mifashara pura bidwasfarwe hebefla vidalwani emihunge mi hisab nanu tawga mihun emihunge amidaren gowan tantana kaandiyumakis e lama eha adabigen wa kamenno manake ei rivete adamdaka khilaf kam hema adi ege iturum misal jossa genna fawani bay mihun nikume anghem verinna firhem verinna ettanta wa tanuga keum vesmi adi yepura ma rivetwege nuwa kantak kamuga hem agumne mizamano fennan em mezegga anghem verinna firhem verin kanti beta agummen islam ni adarkum velikam ga venes mikandatta ki asluga ipor de tarhib de kankanga vennu mi tibekam gawanama deba wakin duruga we have is anghenna firhemna mix nuwa hen tigin henwas mizamanu gaw men kunen denne fada mihunna waran aamu kantaga wefemarani aamu kun emihun ole gotuge teriya badulus kenwa kankam gotu me mihun bedene henwas mi modeti munkaratta kan aslo ulwegenda dorkonga begenda hem shaytana aslo insana wan wadnan ifhara hena kankum komme kamke zineteri koddene eke faharum matin eke waguto matin hema komme miheka wes ena doru ulwadeni emihaku emme dhaif dimala e misalaka namadu pura mihakan ena annane furtam namanu pura shebuna ena namada mashghulu pura kommes dorokun ena wawadda e misalaka barabar namadan anna mihekam gawanama ena namada mashghulu pura kommes kame shaytana ena furtam dakkan hema egota faharaka fura fahare e doru ena hanikuram kuram ungos ekkala aluveriya namada duru kuran egota shaytana aslu insana wawadnam migendane hema mihun narivete aatagu tereges agummen isnalino wana kore fore bain hisabatan evore kommekas awmen wahakan umridaruga ibn usaymin rahimahullah vidaloni hema e zamanuga ailatan eki ikechchakan nikome restaurant taw kantiumaki emihunge terega ha edavigen wa adabenno kamuga hadi ham ehme anghem berim bay fahara mi
ಮೂಣು ನಿವಾಕೋಗ್ಗೆನ್ ತಿಬೆ ಮೀಹು ಮೂಣು ಕಶ್ಫಕೋಗ್ಗೆನ್ ವೆಸ್ ಬೈದಂತ ಕಾಂತಿಬೆ ಕಮುಗ එහෙම ඒ අදි ඒගේ ඉතුරප්පස් වඩ මුන්කරාතේ ඒගේ තෙරේගේ හිමෙනිගෙන් දානේ කමෙ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආගොමෙන් අංගව ෆෙමෙන් අංහිම් වෙරින් වීහස් වඩක එමිහුන් කවාවේ මේ ෆොරුමටක එහෙම කාම් වියස් ඒ මියුන් එමුන්ගේ මහරම් කම් ගන්න වදන් තම වෙජයන් හොන මූණු කස්පුරුන් අසුකුද්දවෙගෙන ෆොරුවා මිහ කමුග වඤ්ඤම් එහෙම එෆද බයිකං කම් බෑම් මිහුන් වරන් ආම් පංකං ගමුග දෙකිගෙන් මිහුන්ගේ තෙරේගා දිරිඋලේ උරු මිහා එදගෙන් වා කමෙන්නු අද හැම එහෙම ශරොයි ගොතුම් වෙදිකමුග මිසෙකන්ත රවි ආගොමෙන් හුද්දවෙගෙන වාණකං කමෙන්නු අද හැම එහෙම ඉතුරු මිසාල් ජස්සමු විදාරවණි බයි මිහුන් එමිහුන්ගේ අමිල් ge attakun kekkumuga baluga bayin ecchi kaechi beerun gines geega ka kewma kiwi se zamanuga ha idavgen wa kamennun kamuga hema agummenna geega mi kekke echisseki evar furihama mi hema mi ibn Usaymin rahimahullah vidalwani mi egota firi henum anhenna mi ami miha mi kakka ecchi baluga game beerum ecchi genes geega ka mi genna genum visi zamanuga astuga ha adaba mi riveta adawu teren himaniya ba kamennu kamuga hem kommekas mi kantata ki eki duaswar eki tantana khilaf gen wa kanta argumenge terega misalaka balaf kom gawanama puri zaman toga eha border nofenna ade mi hama ibn Usaymin rahimahullah mi genwa fa misalaka mi firhem verin anhim verin restaurant to gosa kewmaki ma durunu zamane government terege ha fenna manzar to kennu hennos mi zaman toga mihana warabodan aamwefa dedin shekkobes etnanaka jamawe kaanti beta omanna fennan hennos puriyan alum balas kam gawana miha mi agum terege fenna kaanta kennu ehma devi rajyen alum balas kam gawana ma agum ba wahadakka be befun kare kobato miharo mi zamana e zamana agum terege mi adabu tagawi khilaf ta ehma bay from vidalwani agum mengi terega erogo onna aadakato tere himene kamekami adaw rivet adabuttago terege himene kamekami mi firhem verin qaanti be tanta anghem verin notibu he misal kan hadafiyam anghem verin etago notibe mi rivet aatake hadi hama hemme aumen islamuge riveti kantogo terega nuata mi emme mi rakkatire goto belef konga banamas mi emme rangalo goin astuga hema giyek gina mehmanu qaanti be eruga argumenge ambidari anghen darin anghenu nujehene muna seelawagen batib baka emajistawga ehma emi hunnaki egota ehuge zaman tawge stibe bainun kamuga argumen mi badale fennam yuti hama egota mi argumen mi engeni misalaka gaumuge bodaku rataka ziyara kura kamuga wanama mi kuri zaman tawga anghen verin misalaka niwanuwa mi haves emihunge madistaka daruga niwawagen da kamuga kommekes argume sharuin nadarukum belaf kamuga wana manghuna wajibawe emihunge mi hijabun rangalo hijabukum hijabu hennames ekkal aadakataka belaf kamuga wana ebefun vidalo e zamanu gaves mihonna ondawu kameke emi ekkada mi daumuga bodu miha kannanyamu ekke anghem verin boruga nala miha ves foruwigen da kamuga hamegota mi mige bawor misal tan awmenge tere balafkam gawana ma mazi fenige yadan awgum denna vihem mihar mi zamana balafkam gawana ma war ginakan kam migota badalwen gosfawani awgumen balama hinga da miyaduge haditha emme furtama hadithaka ade balama kori gamu beton hama muhimmu kame mi baboga genwa fawa hadithaka mi kuroko ali alwala mi kitabul jami'oga argumenna mi bawr hadista genna fawairoga mi furtamanunna miyoti nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ma sahabiye keben genastafa mi hadise abu hurairah radhiyallahu anhu argumenna furtamanunna mi hadis kiyumafoga den baladana abu hurairah radhiyallahu anhu ki khobaka هذا أبو هريرة رضي الله عنه جاريهم رواية وحديث كوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه
وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. emi hadisa ki Abu Huraira radhiyallahu anhu riwa ko fa hadise Nabiy sallallahu alaihi wasallam ge farapur furtamanu nammi bidawani haqqul muslimi ala al muslimi sittun em muslima ko ane muslimek ge maccawa haggutaw terega hakameke mi hadis ka bayan mi kurani hakamek ge wahaka hakume ituru tafsir badana mi hamaykin hakanto nuniyamo mi bani ituru kantattake vis veto em furtamanu bidawani hadis qurabani idha laqitahu fasallim alayhi tiba baddal wejjiya mihaka muslimaka baddal wejjiya mun enaya sadan guasha wa idha da'aka fa'ajibhu adiha mayhemme dawat ad-difikam gawanama e dawa qabul qurashe e dawatan ijaba deshe wa idha istansahaka fansahhu ena nasihatakum edinjikam gawanama ena nasihat terwashe wa idha atasa fahamida Allah fashammithu ena kibissengari Allah hamdu kufgawa gawanama alhamdulillah kiyaf kam gawanama fashammitu ena ya den myukon kodden je dua poddeshu wa idha marida fa'udhu adi muslimaku balivejji kam gawanama ena ya ziyara kurashe wa idha mata fatba'lu ena muslimaku niyawajjam ena ge janaza ka ba'ir washta emami imam muslim riwa ko fen hadise ema mi hadis ka furtan bayan mikoroni nabiy sallallahu alaihi wasallam ha hagge ke waaka ilmun bidalwani nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hadis ka hakanta bayan ko fikam ga wina mawes adi ituru hadis takun dalata go gore ituru haggo tabbes waaka ema hamekeni hakantaka mi hanimegen wa kanutagennu haggu en haggu muslimok ane muslimok ada ko jinde hagguto goterega mihimanan ke hennamas nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hadis ka hakanta bayan mi korban ituru argument bayalaf kam gawana ma benge ituru hadis ke nabiy sallallahu alaihi wasallam dikura bogore sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu hama mikal hadis mi hadis kas bayan mi korbani habbawat gabank Allah subhanahu wa ta'ala ge hiyawaikum menu hiyawaikan waduhuga eda subhanahu wa ta'ala hiyawa kan debba bay hemami hadis kas bayan korum frotam hab bay ge wahaka he inwar midalwani mi hadis kes hab bayin hotumu ge mane nune e ham mi hunne amekani mi hiyawa kan debya mi hum terega mi himane hennamas hen hadis takun ade ummanna dalil abalibe hituru bay ge wahaka likur kuregen baka em akum misa balalama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge sirata kommeswarege Abu Hurairah radhiyallahu anhu mi Madina ge ahulwariyallum astuga ekele gefanaki mi Yaman karage befure ema ekele gefanu e hisabun Madina hijra kurabbi ema ilmu warin bayan kurabba gotu nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ekele gefana mi ulubun duwaskolaki war mado duwaskole ehem bek kaluna khilaf sahabe bekalun ehem bekalun mar ginado nabiy sallallahu alaihi wasallam ko babut heda korabi ennamas Abu Hurairah radhiyallahu anhu war madu duskol haigatuga heda korabi ennamas ekale fan war gina wagutu nabiy sallallahu alaihi wasallam aywa ilmu hasil kurmottaka heda korabi hommekas Abu Hurairah radhiyallahu anhu mi ekale fanu asnu namfulenno ekale fanu asnu namfula medu ilmani tere war boda khilafa fani bailman vidalwa gotuga ekele fanu namfulaki Abdurrahman ibn Sakhr mi en nankamuga bayin en woni bayan porobani ehema eki nannan eburi ekele fana behegotu kom mega sammen itro tafsila ke habon modana ekele fanu namka behegotu ekele fanu mi ufam wadanga fawani yamanu karage mi nisbe kurebe hisabaka hama egota mi emme sharafere qabila tawga teren qabila ka kamuga ilmani vidalwani ekele fanu nisbe bani ehma jahiliya zamanuga ekele ifan go namek gotuga ilmen bayan korobani Abd Shams minan ekele ifan kifa ba kam ga hen names nabiy sallallahu alaihi wasallam fahum ekele ifan go nam Abdurrahman badal kore vikam go ilmen vidalwani den ekele ifan
war tubbulu irga bappa niyabi kama ilmar vidalwani den yefauga ekelefanu yatim ha akroga bodoi o mammage nama balalafkam awanama ilmar vidalwani maimuna bint sakhr mi ekelefanuge mamma funuge nankamuga adi hamma emme buneve bay bekalum umayma ves ekamana kiuwa kamuga ehma abu huraira milan astuga midewoni hadisa ka guligen nota ekelefanuge mashhur kamaka guligen mi hirra nuwata bulala kiye namen mi are bahuga hirra enam mit kiyani ehma egotan ege laqabek gotuga abu huraira mi kiyani astuga kommekas mi ilmurim genna fabawe e nankiyunu hadisa nuwata egota kunniya mi devunu hadisa ehma vidalwani mi abu huraira radhiyallahu anhu mi gengonu mi bulalen nuwata ege bulala bodu eccha adi hamme hem ege darintaka ekkom mi gengoni ekade efanu war bodu ahamiyat kam devvagen gengulu bima nabiy sallallahu alaihi wasallam ekade efana abu huraira nuwata huraira hirra aba abu hirra nuwata abu huraira mi gotam kiyubi kamuga ehma argumen adi itoro balalafkam gawanama ekelefana mi madina hijra kuragum fahuga wara dati haluga ulubi musali bekade nun ekelega fanaki ehma wara kaayati kolos maduko maneka ummenna mi fenna am halattuga ehem bekonna khilafa nikamit bekare gotuga abu huraira radhiyallahu anhu fennani riwa kurabi hadis takan awmen balal mukuriga ekale fanu awharabi tarikh balalana bain ilmu terega ekale fanu awharabi tarikh ameduges khilaf fidfawani bain ilmu midalwani mi hijri gotum fansas habwanahar nuwata fansas abwanahar nuwata fansas nuwanahar ekale fan awharabi kamuga hadi hamahem ero ekale fanu ge umurum haddiha ashe vejji kamuga enwarin bayan koroga fawani ehma emme gine hadis riwa korevi bekalaka wefamewani abu huraira radhiyallahu anhu eha amado bospol kegele fa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayba heda korevi ruges emme gine nabiyya sallallahu alaihi wasallam garin hadis riwa korevi bekalaka wefamewani ekalefa ehma enwarin vidalwani Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge fara polum fashas tinsteka haddiha hataru hadis ekale fanu riwa korade kamuga ema mi Abdullah ibn Umar Anas ibn Malik Aisha radhiyallahu anha adiha mehme ibn Abbas Jabir ge fanu adiha mehme Abu Sa'id al-Khudri mi bekalnavis ma itura ekale fanu riwa koraba famer ema Abu Huraira emme gina hadis riwa kore bekere fashas tinsteka haddiha hataru hadis ya fahuga Abdullah bin Umar Umar ge fanu ge darikalun Abdullah riwa kore be hadis tawga adda baaf kam gawana madehas hasteka 30 hadis ekele fanu riwa kore ba fawe ya fahuga dem timbane menani Anas ibn Malik ekele fanu dehas duista addiya ha hadis riwa kore be kama elwani bayan korobani يفهم عائشة رضي الله عنها دهاس دويست ديه حديث روا قربا فاوا كمغا دين يفوغا فاسوان ابن عباس رضي الله عنه اكل يفانو انهاس حستيك فاسدولس حديث روا قربي ادي يفوغا جابر بن عبد الله جابر غفان انهاس فاستيك سادس حديث يفوغا حبواني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انهاس استيك حدي حديث ehma mi huriha bekal nuwata Abdullah bin Umar Anas ibn Malik Aisha radhiyallahu anha hamagut ibn Abbas mi bekalun naki Nabiy sallallahu alaihi wasallam awar gina duwa huwa heda kurabi nuwata wagotu mi ekko ulubi bekalun hamagut Aisha radhiyallahu anha ves ennamas evvarabes matin Abu Hurairah radhiyallahu anhu ihagina hadis riwa kurabi riwa kuram vefamoni ekele vefano
أهميتكم الدباغ النبي صلى الله عليه وسلم وقود هيدا كربي هيدا كربم هم علم حاصل كرمتك دبي أهميت من ميغني نبي صلى الله عليه وسلم أبدو هن إكليفان عليهوغا وابيكاليكوتوغا هم أقومن مي حسابم أبو هريرة رضي الله عنه سير نوت بايوغرافي ميدا نمادانه أدي يفهوغا دنگن هفتاگ إن شاء الله أقومن ميدو من نجي حديث شرح أقومن كوريا جندانه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.